Između Takne na jugu Perua i Kopijata na severu Čilea, na površini od oko 1200 km prostire se Atakama, najsuvlja pustinja na svetu. Kada je pala kiša, desio se jedan bizaran fenomen. Evo i 5 činjenica o tome. Na tom području pojedina mesta decenijama nisu videla ni kap kiše. Na negostoljubivim peščanim ravnicama čak i najžilavije pustinjske biljke ne mogu da opstanu. Ali jeseni 2017. pustinja je bila neprepoznatljiva. Redak prirodni fenomen obojio je predeo blistave boje. Na mestu koje obično liči na površinu meseca cvetaju hiljade raznobojnih cvetova. Pustinja Atakama se nalazi u zavetrini Anda, zbog čega gotovo da nema padavina. Osim toga, hladna Humboldtova morska struja u blizini obale sprečava formiranje kišnih oblaka. Za razliku od mnogih pustinja na afričkom kontinentu, Atakami je relativno hladno, najviša dnevna temperatura je 30 stepeni, dok u Sahari živa u termometru dostiže 60 podeljak na Celzijusovoj skali. Svakih 6 do 10 godina dolazi do klimatskog fenomena El Niño, koji nakratko zagreva Humboldtovu struju, uzrokujući žestoke padavine. Tokom tih dana iz semena zakopanog duboko u pesku razvija se oko 200 vrsta različitih vrsta biljaka s prelepim cvetovima. Naravno, čim se desi ovaj fenomen, pojavili su se i teoretičari zavere koji su sve ovo pripisali klimatskim promenama i globalnom zagrevanju. Istina je, kao i uvek, verovatno negde između. Grupa meteorologa iz Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Italije sprovela analizu klime pustinje Sahare, koja je pokazala da bi taj region ponovo mogao da postane plodan, saopštio list Science, a evo i 5 činjenice koje možda niste znali o ovom interesantnom fenomenu. Naučnici su predložili da se preko cele površine pustinje, preko 9 miliona kvadratnih kilometara, postave solarni paneli i vetrenjače, što bi ovaj region pretvorio u najveći proizvođača električne energije na svetu. Proizvodilo bi se 4 puta više struje nego što čovječanstvo danas troši. Međutim, taj mega projekat bi ujedno i promenio klimu u pustinji, jer bi ti objekti izazvali 2 puta više padavina, što bi ubrzalo vegetaciju. Vetrenjače bi promenile tokove vetrova, dok bi solarni paneli odbijali sunčevu svetlost i time bi se ohladila površina pustinje, što bi prema mišljenju naučnika bilo dovoljno da se u Sahari ponovo pokrene zemljoradnja. Ova grupa naučnika je istražila i druge pustinje širom planete, da li bi bilo moguće sprovesti slične projekte. Međutim, ispostavilo se da je jedino Sahara pogodna za to zbog klimatskih uslova i veličine pustinje. Inače, novi pronalasci ukazuju na to da je Sahara pre nekoliko hiljada godina bila plodna, možda i najplodniji deo sveta, što je doprinalo usponu egipatske civilizacije. Da li bi ovakvim projektom Afrika ponovo iskočila, reći će nam samo vreme. Ljudi, ako se još uvijek niste subscribe-ovali na naš kanal, mislim da je sada pravo vreme. Kliknite i podržite nas, a mi ćemo se truditi da postavljamo veliki broj zanimljivih i kvalitetnih videa, kao i do sada.